अंदर से खुला था बिल्कुल। पर इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन है और वहाँ पर इंडिया गेट। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ বহুত বেছি ভালে আছে, ভালে থাকক এই কামনা কৰিছোঁ। আজি আহি গৈছোঁ ইণ্ডিয়া গেট, আৰু ইণ্ডিয়া গেট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু কি পিন্ধি আহিছোঁ, এই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছোঁ, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকক ভিউ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ' আৰু এনজয় কৰক লগতে। আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়া গেট ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ আমি। সব চুৱেটাৰ জেকেট পিন্ধি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৰম লাগি আছে কাৰণে খুলি দিলোঁ। গাইজ আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ইণ্ডিয়া গেট, আৰু যিহে মানুহৰ ভিৰ ভাৰ। इंडिया गेट हम पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ पर फाउंटेन है और वहाँ पर इंडिया गेट है। इंडिया गेट हम लोग घर पे अभी फ़ोटो खींच रहा था हम लोग, तो यहाँ पर मम्मी का अभी भी थोड़ा तबीयत ठीक हुआ इधर आके। देखो कैसे लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इधर में फाउंटेन है और इधर में बहुत सारे आदमी लोग हैं, और हम लोग अभी फ्रीडम फाइटर के नाम देखने जाएंगे इंडिया गेट में। तो कंटिन्यू करो। আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ভিউ, মানুহ ধুনীয়া। যিসকলে ইণ্ডিয়া গেট আহিছে তেওঁলোকে গম পাব, যিসকলে অহা নাই কোনোদিন, আৰু এনজয় কৰক ঘৰতে বহি বহি। মজা ইয়াৰ পানী। बनाओ वीडियो बनाने के लिए तो लाया है। सब जगह में यहाँ पर बहुत ही लंबा लाइन है लोटस टेम्पल में, तो वही तो 1 घंटा से ज़्यादा लगे, बहुत टाइम, बहुत लगता है। हाँ बहुत लंबा लाइन है। लाइन देखने से पीछे एक जमाना था जब पढ़ाई करता था लाइन। देखिए इधर में बहुत ही लंबा लाइन है। गेट धक्का मुक्की होगा। ये गेट है बस लाइन आप लोग कार बैठ पड़ेगा ना। अरे बोतली के कहाँ से घुसते हो? अंदर है ना लोटस भीड़ है। मैं गेट के सामने खड़ा हूँ, ये है ना, ये तो एग्जिट है, ये एग्जिट से घुसने नहीं देगा। আৰু আমি এতিয়া আহি গৈছোঁ লোটাছ টেম্পল চোৱা নহ'লে, কাৰণ বহুত ভিৰ আছিলে, বহুত দেৰি লাগিলে, সেইকাৰণে আমি সোমোৱা নহ'লে। আৰু এতিয়া আহি গৈছোঁ আমি উমায়ুন টম, আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ নজাৰাখিনি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই যাওক আৰু এনজয় কৰক লগতে। ये वो प्लान होगा, मास्टर प्लान उनका ना।
हम लोग म्यूजियम देख के आ गए हैं अभी। मम्मी का अभी भी हालत ख़राब है, ये ठीक ही नहीं हो रहा है, तो हमको ही वीडियो करने के लिए बोल रहा है अभी। तो हम लोग म्यूजियम देख के आ गए। अभी हम लोग टूम में जाएंगे, हुमायूं टूम में जाएंगे। গাইজ চাব পাৰে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ভিউ, আৰু মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছোঁ যে মোক একদম তলৰ পৰা ওপৰলৈকে মানুহবোৰ চাই আছে। আমাৰ চুনুৱে ওপৰত গ'ল। आ जाओ आ जाओ। গাইজ এতিয়া আহি গৈছোঁ আমি কুটুব মিনাৰ। আহি পাওঁতে পাওঁতে ৰাতি হৈ গ'লগৈ। ৰাতিও যিহে মানুহ, বাপৰে গেটত মানে ঠেলা হেঁচাকৈ সোমাই আহিছোঁ। এইয়া কুটুব মিনাৰ। अंदर से खुला था बिल्कुल विजिट। হাই গেছ, যোৱাকালি ৰাতি মানে এইফালে ঘূৰি ফুৰি চাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ, আৰু ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ নহ'লে মোৰ। এতিয়া ভিডিঅ'টো সামৰিবৰ কাৰণে আজি আহি গৈছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু বহুত বেছি কালি মানে গাটো বহুত বেছি বেয়া লাগিছিলে মোৰ কাৰণে, ইমান ভালকৈ ভিডিঅ' কৰাও নহ'লে মোৰ। কুটুব মিনাৰ চালোঁ আৰু ইণ্ডিয়া গেট চালোঁ, আৰু চাই মেলি আহি গ'লোঁ। তাৰপিছত ল'টাছ টেম্পল চোৱা নহ'লে, কাৰণ বহুত ভিৰ আছিলে, বহুত বেছি ভিৰ আছিলে। আৰু মই আগতে দেখিছোঁ বাৰু, চুনুৱে দেখা নহ'লে বেচেৰা, বহুতখিনি চাবলৈ বাকী থাকিলে, বাট চোৱা নহ'লে। আৰু চুনুৱে পাছতকৈ কেতিয়াবা আহিলে চোৱা যাবগৈ, আৰু মইতো আগতে আহি দেখিছোঁ। তো গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ। বাই বাই, আকৌ আহিম। তাৰপিছত নেক্সট যাম আমি তাজমহল, আৰু তাজমহলৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাম, আগ্ৰা যাম। তো গতিকে সেয়া আপোনালোকে চাই যাব। আজিলৈ বাই।